Hey guys, welcome back to our channel Anisha. Mengapa? Back ni channel Sngi Anisha and BergKhasiVlog. So you guys hadian karno Sngi Mynta. Kadwe Sngi. Hadian karwe Sngi dang yo ban wan pai biang namal balai ini lok janga yo pang. Yo bayang Khleh. Batai pipi pang Kumno terus Sngi. Bayang Khleh kan. Namal bat kadau kalong ba ni le chpok kandai la mo. Dah dia tu ni wan long namal mental atlang tu mo. Di wan ni kampung sai hang long tu ko Sngi pong sai tang bai ngai janga. Tengah pong sai LD ni kampung. Di dalam wan pai penutu am kawan kensan kani Khleh de tha mo. Nga tang kham tap tapiang namal mental atlang. Ade hi tap tapiang ngasu thu LD do Sngi na ni Shillong bai am. Kak tha long kawan tu jing di tha de. Tengah kham tap tapiang tang pong sai tang bai ini pat i kampung sai than du kata ta la pai hi yang am. Jayu yo bayang Khleh and shitang meat but isu kriat mo dah dia tu hab disim dawai doktor di la paras doktor hiye di la res dem hadin kata Sngi dang kham klain nin chi Sngi dem dak Sngi ba la klain bang saya yo shoot video ma play kan rat mesin kusur janga Dem dak Sngi i fi na ka pok rep mo. Play ong pok rep. Pe jing bang nia ong pang ini kelak Laklan ben batai bang tang Sngi ben shet de ke tem tang Sngi ben shet de pok rep pat ka recipe di Jong i namar ngong i Shet mi tang bai yong em am pat shet Mynta tang ngong okay ai recipe Jong fi ngang Shet mang ngong ngan pen i ma tang ba ngam shim credit ildi tingala batai bade Jong i tem tang Sngi shet de pok rep kum ju nya Khleh Phan mo ni sedi so mungkin ju kum ju lah la jauh du rupa kali tingin ya Shet usom kenchur ni Khleh Phan but amnya baham lang bermegi campus lem shikapor. Let's get started. Hey guys, tentang lai dan hiang sija bat ngan pen film tasing kani kadon kedok hang ni kani kedok kadai shikilo bat kani kadi karib bat nalor kata kani kelas sop lang bat kedok men kani ya lai pan kerpang menyamo pan kerpang hoi tingin muslim shikapor ni Shet no ini kedok menta tim tasing penden kam dekani ka sejuan sos bat kedok jong kani kadai nyo potingka pen fish din te flap ni kedok jong kani kadai nyo po kani gede kerat chili sauce bat kedua jong kani gede indri poting ka ap ngan pen kani indri poting ka kani gede soya bean sauce bat kedua jong kani pa gede san poting ka pengen pen san poting ka tu kelab ni uni red chili powder bat kedua jong ni som ken gede aspa san tingka bat uni de white pepper powder kedua jong ni gede shis pa pra but ni di garlic paste kador jong ni kadai tang ar pauting ka but ru guys ngamot ban batai fiba kini baro ang flapan yo na kanu dukan ke behe na po khandai lat ni na po yo ni flapan yo kini de ke besok ke karai kelak loi ting stang ben Shet no tangan tap na shwa kador nanti nak sekom. Cuci kini kedua kumbalai 4 minit Mynta pan nanti seko olive oil kindian. Nanti nak saka soya bean sauce. Red chili sauce. Szechuan sauce, garlic paste, white pepper powder, red chili powder, batang lihat kemlu, di Mynta panen kelan ini kedua. Long bintang deh. Ngari lah jauh dulu mana. Aku aban ino aban bam no. Tim tah las tu ngan thep yang sakaom.
Teman-teman king bang ni bat guys ni por bang ai mentah ka olive oil ni ai khnang betu khnang bakado kanam lingit mo bat dukan bak tingan chet shoi kini kado kumba arphum nit ai kado kala i bat kalong ka bai bang ha ti flawan i hang ni ti mentah hang ni flawan iu phan uniu di bang ada phan bat ngala dap khnyat em ti mentang lem nu ngan thap na sa upian so mungkin ngan thap bat kam pnyang yong khandian beso dhania bat halas du ngan besa kam lu lại lấy em mà đặt xịn cái nào đâu nó mình chạy và xịn vậy cái này thì người ta kasi niru em ni sedikit malam-malam ni pen i than mo un shrine kat ro un bang Pasal mana ai mau mencari kontak shau jom untuk mencari kebahan pulang tinggal pat ni dan cuma ingat pulang sini. Tiếng Anh ngụ yêu blame á, là bằng khải nha. Thì what some background shadin má, atau biji nang shit gibril. Wow. So good. Tiếng Anh cho anh đi tu. Wow. Hey guys, bang đây đó. Sama shumat. Kalau merah ai som kendeng ni. Mak đó. Sinong wow. Kiểu ni ni mana mah? Di Ronson ada sedek mah. Sedek belum mana? Nomor yang bang Ronson. Ribet jangan. Mình đang ở mát, mình đang hầm mát. Kabang naman tayo sing gidot. But guys, naman benito ikis ya kawai bang. Perbuatan si Shet nggak Shet teng em ngasong kepok dia. Pas Shet dah Shet mengasih Shet tu company per recipe. Company recipe. Tengok om tak sin Shet no Daka style Jong ini. Ba. Ka recipe dia Jong ini paro. Tengok ngan Shet pat mangana marbele ini pat so la Shet. Tengok meneng la dep ini om Shet no pinta si. Tapi om em pat so la Shet tengok ngan okey sepen ino pat da Shet ma pi next. Mau mending next maybe hakanu ko video pat. Hawat. Tim taksinya Shet dekat kali empat kalau ke papang Shet jeng. Tim ni kosong kan. Bang ada deh. Shet tu Phan.
bám lăng tụ Phan bật cái đó Dia lagi nak apa ni mau resipi dah Shet. Aduh video berem. Dia sumkan pat bam. Khamat sumkan đúng nhé. Ya. Pak ban ini resipi jong ni mah. Subhan komen. Ang seperti ini resipi mah. Macam ni sumkan ni. Crunchy ah. Được em trên sụt sisa. Là bằng không? Là bằng trên sụt em ta. Tiếp guys, nak ambil sangat kami usna video. Ngala benar bahkan usni syuk kami usna tema. Tengah ini ni lanu fin jam nak set please ngala aku akan shoot video nak mah. Để finally pada jam tas ni. Nanti mentah ke sini long, menden menci sini mah. Ya, abang berat lagi. Nah, ru lah bang lang. Tama lah kham bang pun bah ke dok tas ni. Ada abang si em. Ini bang Nelson. Bang. Ngalak kedang tas ni. Bah. Thì guys, cái video này ta sẽ tắt ini pun kau nak hangip. Ada di internet, semoga ban like, dan share, dan subscribe mah. Tapi video Tunjuk ban komen. Hot. Tinggal saya kenduk keluar, pada akan next video. Mah. See ya.